Bonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngiyalamukela namhlanje kuyintshumayelo yethu elesihloko esithi ukuqala kwemihelo. Ukuqala kwemihelo. Sizafunda eBhayibhelini encwadini ekaMateyu mu-24 siqale kuvesi ngelika 7. iBhayibheli lithi lona khona ngoba isizwe sizavukela isizwe, lo mbuso uvukele umbuso, njalo kuza kuba khona indlala labomachayabhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo. Kodwa zonke lezi zinto ziyikuqala kwemihelo. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, sicela umoya wakho ingcwele usiphathise ukuzwisisa ilizwi lakho ngalesi sikhathi. Amen. Balalela abathandekayo, ngithanda ukulazisa ukuthi lokho esesikufunde lapha eBhayibhelini kuyasazisa ukubana izikhathi esiphila phakathi kwazo izikhathi lapho imihelo isiqala. Nxa silandela kahle lokho esikufunde lapha, iBhayibheli lisazisa ukubana kuza kuba khona izinto ezithile ezizaba yizo ezizatshengisa ukuthi imihelo isiqala. Phakathi kwakho lokhu kubaliswe izindlala, kwabaliswa abomachayabhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo. Zonke lezi zinto nxa ngithi ngiyakhangela, ngibona ngani izinto esesizinanzelele ukuthi sezike zenzakala ngemuva. Khathesi namhlanje sikuzibandlela kumnyaka ka-2021. Sikhala ngomkhuhlane omkhulu, umkhuhlane we-COVID-19. Siphakathi kokuvalelwa ezindlini, siphakathi kwezinhlupho ezinengi ezichiyachiyeneyo. Phakathi kokukhala lokhu, ngiyakwazi ukuthi siphakathi kokukhuleka futhi sicela uNkulunkulu ukuthi aluba uNkulunkulu angamisa lezi zinto esidlula phakathi kwazo. Kodwa ngale ikuseni ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi lokhu esiphakathi kwakho siphakathi kokuqala kwemihelo. Kuthi ukuthi nxa uJesu esebenzisa umfanekiso wokuthi yikuqala kwemihelo, kuthi ukuthi kule enye indlela afisa ukuthi sizwisise ngayo lezi zinto nxa sidlula phakathi kwazo, kumele ukuthi isimo senese siphakathi kwaso sisizwisise ngendlela uJesu afuna sizwisise ngayo. Njalo umfanekiso lo osetshenzisiweyo, umfanekiso wemihelo, umfanekiso wezinto esizaziyo okumele ukuthi ke sihlale phansi sinanzelele ukuthi kambe engabe esitshoni uJesu nxa esithi yikuqala kwemihelo. Hlobo ezithandekayo, ngizathanda ukuthi ngilazise ukuthi noma singakhuleka kangakanani, owesifazana nxa esehelelwa sesiyabelethwa, singaze sikhuleke umkhuleko onjani, singaze sibize umprofeti olamandla anganani, singaze sibize abafundisi abalamandla anganani, noma bangaze bakhuleke kanjani, kukalutshwana ukuthi sikhuleke owesifazana ame ukuhelelwa. Okumele sikukhulekele nxa owesifazana esehelelwa, kumele sikhulekele ukuthi uNkulunkulu amphathise ukubana ahelelwe aze ayofika esikhathini sokukhululeka kwakhe. Ngakho zihlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukulazisa ukuthi yebo singakhulekela ukuthi uNkulunkulu aqede umachayabhuqa lo esiphakathi kwakhe. Kodwa into okumele siyikhulekele kakhulu yikuzwisisa umumo wesiphakathi kwawo. Umumo wesiphakathi kwawo ngumumo wokubana umhlaba yena lo esikiwo uyahelelwa, usudinga ukubana ufike esikhathini sokukhululeka. Ukukhululeka komhlaba yena lo kuzokuba ukubonakala kwendodana yomuntu. Umhlaba yena lo uzokhululeka ngokubana indodana yomuntu ibonakale idabula isibhakabhaka isiza emhlabeni. Yikho imihelo leyi esidlula phakathi kwayo ingeyinye yezinto okumele zisitshele ukubana sesiphakathi kwesikhathi sokucina sekulungiselela ukubana umhlaba ukhululeke. Ihlobo ezithandekayo, ngiyakwazi ukuthi libhizi liyakhuleka, ngiyakwazi ukuthi lami ngiyakhuleka, lami
angikuthandi ukuhlupheka okukhona, lami kangithandi izinto eziningi ezenzakalayo, kodwa engikukhulekelayo khathesi kubana uNkulunkulu aluba ngawe uyasiphathisa ukuzwisisa umumo esidlula phakathi kwawo, ukuthi sinanzelele ukuthi umumo lo ngumumo wokubana umhlaba uyahelelwa, umhlaba udinga ukukhululeka. So lapho okhona, lami lapho engikhona, akudingeki kakhulu ukuthi sizihluphe ngokubana umkhuhlane nalo. Ngiyakwazi ukuthi abanengi bethu baphakathi kokudingisisa ukuthi umkhuhlane lo ungabe ubangelwa ngubani. Kulezinto eziningi ezenzakalayo, abanye bacabangela ukuthi kukhona abathile abangena endaweni ethile balungisa umkhuhlane ngendlela ethile ukwenzela ukuthi kucine kusenzakala okuthile. Sihlobo esithandekayo, noma umkhuhlane nalo kulabantu abathile abangemva kwawo, noma kutheni, iNkosi uJesu yasitshela ukubana ukuze sibone ukuthi sesisemaphethelweni sizabona ngabomatshayabhuqe. Kazange asitshele uJesu ukuthi omatshayabhuqe okumele sibe lendaba labo ngomatshayabhuqe abazabuya ngayiphi indlela. uJesu wasazisa kuphela ukubana sizabona omatshayabhuqe ababe besitshengisa ukubana yikuqala kwemihelo. So sihlobo esithandekayo lapho okhona, lami lapho engikhona, okufuze sikuzwisise kathesi phezu kokubana sichithe isikhathi sethu sidingisisa lapha lalapha, singena lapha lalapha ukuthi sidingisise ukuthi ngubani ongemva kwalesi sifo. Okuqhakathekileyo namhlanje ngifisa ukwazisa khona ukubana uJesu esesela emhlabeni wasazisa ukubana sizabona omatshayabhuqe abayabe beyikuqala kwemihelo. Siza kubona izindlala eziyabe zitshengisa ukubana umhlaba usuqala ukuhelelwa. Sizabona izimpi eziyabe zikhomba ukubana umhlaba usuqala ukuhelelwa. Lapho khona, lami lapho engikhona, ngifisa ukuthi sazi namhlanje ukubana umhlaba usuqalile ukuhelelwa. Njalo engifisa sibe kwazi kakhulu yikubana indlela umfanekiso uJesu awusebenzisayo uthi kodwa zonke lezi zinto ziyikuqala kwemihelo. Ngezinye indlela lokho esiphakathi kwakho yikuqala kwemihelo, okutshengisa ukuthi nxa singananzelela kahle sibuyele emfanekisweni wethu owesifazana ohelelwayo, sizananzelela ukubana imihelo iyaqala ibe yilokho ikhula kuze kuyofika esikhathini sokubeletha lapho okukhona ubunzima obukhulu kakhulu. Ngezinye indlela engifisa ukubana sibe kwazi namhlanje ngaleli langa yikubana kumele sibe kwazi ukuthi njengoba sesibone omatshayabhuqe, njengoba sesibone izindlala, njengoba sesibone izimpi, njengoba sesizwile ukuzamazama kwemhlaba ngezindawo, okumele ube kwazi lokumele ngibe kwazi mina ngaleli langa lanamhlanje ukuthi lokhu yikuqala kwemihelo. Kukhulu okunye okuzayo phambili, kukhona okunye okukhulu okuzayo okudlula khonoko esiphakathi kwakho. Ngoba sihlobo esithandekayo, nxa kuyikubana uJesu esithi yikuqala kwemihelo, utsho ukusitshengisa ukuthi kumele silungiselele ukuthi kube khona okunye okuzayo. Bengifisa ukuthi aluba ngingalinika okunye okungcono kulalokhu, kodwa ngenxa yokuthi kubhaliwe, kodwa ngenxa yokuthi yikho esakutshelwayo, yikho okungasinika ithemba ngesikhathi esinjengasena lesi. Bengifisa ukuthi ngiyalitshela ukuthi umnyaka lo esiphakathi kwawo ngumnyaka wezinto ezinhle. Bengifisa ukuthi ngiyalitshela ukuthi umnyaka esesiuqalisile, izikhathi ezizayo kuza okunengi okuhle. Kodwa sihlobo esithandekayo, namhlanje ngifisa ukuthi ngilitshele lokho kubhalwe eBhayibhelini. uJesu uthi yikuqala kwemihelo, okutshengisa ukuthi kukhona okunye okukhulu okuzayo okungakunceda wena, okunganginceda mina. Yikuthi ngesikhathi esinjengalesi kufanele ukuthi kathesi ngiqale ukunanzelela ukuthi ngiyenza konke ngingakwenza ukuthi ngilungiselele ukuthi nxa kubuya okunye okukhulu ngitholakale mina sengizilungiselele ukuthi ngibhekane lalokho okukhulu kwangikhona. Khangelani izihlobo okubhaliweyo kuMathewu 24 khona laphana. Siqalise kuvesi 21. Lithi lona iBhayibheli, ngoba ngaleso sikhathi kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu
okungazange kube khona kusukisela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi njalo okungayisiyi kuba khona futhi. Hlobo lalela ukuthi iBhayibheli libhala njani. Lithi khona nxa uJesu esesondele kuza kuba khona ukuhlupheka kumbe kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu okungazake kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba. Ngiyazi ukuthi sadlula ekuhluphekeni okukhulu. Abanye bethu abalaleleyo khonapha sayibona impi yombangazwe, sayibona impi yokukhululeka. Abanye babona okunengi okukhulu ngemuva. Zinengi izinhlupho esesizibonile ezidlulileyo, kodwa bengifisa ukuthi ke sinanzelele lokho okutshiwo liBhayibheli. iBhayibheli lithi lona khona ngaleso sikhathi kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba. Liyakwazi zihlobo, mina sengike ngabukela kakhulu kumabona kude, ngabona indlela abantu abahlupheka ngayo ngesikhathi sezimpi ezinkulu ezenzakalayo, uWorld War I lo World War II. Sengike ngabona ukuhlupheka abantu ababedlula phakathi kwakho. Ngike ngahlala futhi labaphila ngezikhathi zendlala, kulezi indlala ezinkulu ezidumileyo ezibikwa ngabadala ezake zaba khona ngomnyaka ka47 ngomnyaka kabani bani. Izindlala lezi ezibaliswayo abanye babesitshela ukuthi lina libancane kalizange libone lutho, kukhona okukhulu esakubonayo. Lalelani ngeke ngilitshele okutshiwo liBhayibheli lami. Yebo sesake sabona okukhulu emuva. Yebo wabona indlala ka47. Yebo wabona lokhu lalokhu, wabona impi yombangazwe, lokhu okwakhathaza abantu kangaka. Kodwa iBhayibheli lisazisa ukuthi engakafiki uJesu antisithe thina khathesi ikuqala kwemihelo, kodwa nxa imihelo siqalile sokusiya phambili esikukhangeleleyo sitshelwa ngokuhlupheka okukhulu okungazange kube khona lokho umhlaba wasungulwayo. Sihlobo esithandekayo, ngithanda ukukwazisa ukubana kukhulu okuzayo phambili. Lokhu esiphakathi kwakho, ilockdown esiphakathi kwayo, umkhuhlane lo esiphakathi kwawo iCovid-19 kanye lobubi bonke singabucabanga obuphathelane lomkhuhlane nalo, ububi bonke singabucabanga obubuya ngokuvalelwa endlini. Yakwazi ukuthi zinengi izinhlupho ezibuya ngokuvalelwa endlini. Abanye bakhuluma ngokuswelakala kwemali bengasayi emsebenzini, abanye bakhuluma mhlawumbe ngodlakela osolukhona phakathi kwabantu asebeqeda isikhathi behlezi ndawonye usuku lonke. Abanye bakhuluma ngalokhu langalokhu, ububi obubuya ngendaba ze-lockdown. Ngithanda ukulitshela ukuthi lokhu esidlula phakathi kwakho, lokhu esikubonayo ngokuncane kwangikhona, kukhona okukhulu okuzayo phambili. Yikho esikutshelwa liBhayibheli. iBhayibheli lisitshela ukuthi ngalezo nsuku uJesu engakabuyi kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu okungazange kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi, njalo akusoze kube khona futhi. Liyakwazi ukuthi izihlobo, lingakhangela owesifazana okhulelweyo oyabeletha, engafika esikhathini sobuhlungu bokubeletha, kungadlula ubuhlungu bekubeletha, kabuyi futhi aphinde abe lobuhlungu obunye obufananayo ngemva kwaleso sikhathi ngaphandle kokuba azithwale futhi. So ke esinye indlela lezi izinto esiphakathi kwazo zizaqhubeka lokho ezisiba zinkulu size sifike esikhathini sokuthi sikhululeke, uJesu abonakale. Angabonakala uJesu abuye aqede umhlaba, akuze kube khona futhi okunye okuzafanana lakho nokho. So sihlobo sami, thanda ukudanisa namhlanje, ngithanda ukukudanisa ngesikhathi sokubana mhlawumbe bekumele ngikunike ithemba. Ngithanda ukukudanisa ngokukutshela ukubana kukhona okukhulu okuzayo okudlula lokho esidlula phakathi kwakho. Ngikhanya ngani ngiyakudanisa, but yithemba engingakunika lona, ngoba ngikutshela izinto ezizakunceda kusasa, ngikutshela izinto ezizakunika amandla, ngikutshela izinto ezizakwenza ukuthi ulungiselele ukubana nxa sezifikile lezo zikhathi, nxa sekufikile khonokho engikhuluma ngakho, nxa sekufikile uzatholakala wena uzilungiselele. Litsho njalo iBhayibheli. Ngiyakwazi ukuthi abanye abafundi beBhayibheli bangathi bekhangela indlela engibala ngayo amavesi bacabange ukuthi
Le ivesi engibalileyo mhlawumbe yayikhuluma ngokuhlupheka kwamaJuda ngo-AD 70, but bengifisa ukuthi ke sibale sisondele eduzane ke sibone ukuthi le ivesi kayikhulumi ngesikhathi lesiyana kuphela kodwa idescribe even izinsuku esiphila ngazo kumbe idescribe izinsuku ezizayo eziphambi kwethu. Khangela ukuthi kubhalwe njani khona phana kuMateyu ngu-24 ivesi ngu-21 lo 22. Ithi yona iBhayibheli, uba ke lezo nsuku bezingafinyezwanga bekungesindiswe nyama, kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezo nsuku zizafinyezwa. Ngaleso sikhathi nxa umuntu esithi kini khangelani nangu uKristu kumbe nanguya, lingakholwa, ngoba kuzavuka oKristu bamanga labaprofeti bamanga benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso kuze kuthi nxa kungenzeka badukise labakhethiweyo. Khangelanini ngilitshelile ngaphambili. Lalela sihlobo indlela okubhalwe ngayo la, wena mfundi weBhayibheli ofuna ukubana ucubungule kahle. Khangela isikhathi okukhulunywa ngaso la, kukhulunywa ngesikhathi lapho uJesu sesondele, ngoba lithi lona iBhayibheli ngaleso sikhathi nxa umuntu esithi kini khangelani nangu uKristu, uyabona ukuthi lokhu okwenzakalayo lapha izinto ezizayenzakala lapho abantu sebekhangelele ukuza kwesibili kukaKristu, izinto ezizayenzakala ngezinsuku zokucina zokukhangelela ukuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. So ngibe ngifisa ukuthi unanzelele ukuthi lezi zinto ezibaliswa lapha izinto ngempela eziyakwenzakala ngezikhathi ezizayo, izinto ngempela eziyakwenzakala ngezikhathi zesizukulwana sethu, asozinto ezayenzakala emuva, asozinto esithi zikhathana kakhulu, izinto esiphakathi kwazo, esingadlula phakathi kwazo thina. Yikho ngisithi ithemba engingakunika lona namhlanje lithemba lokubana ngikutshele ukuthi lungiselela ukubana kukhulu okuzayo. Ngiyangizwe mina angikaze ngigibele indizamtshina, kodwa ngiyangizwa abakhulumayo futhi ngiyangibukele kwesinye isikhathi ezinye amanye amafilimu akhuluma ngabantu ababe kundizamtshina. Ngiyananzelela ukuthi phakathi kwendizamtshina nxa sokusenzakala ukuthi mhlawumbe lo onguye ochayela indizamtshina uyabona ukuthi sokulobunzima abhekane labo, ngesilungu bathi turbulence, sokuthi ukuthi ingcenye lindawo liyasedlula kiyo ilomoya othile, kumbe usenanzelela ukuthi hayi indizamtshina yakhe kayizukuhlala kuhle phansi, mhlawumbe kukhona okunye sokuthile. Ngiyangizwa ukuthi nxa isisiyahlala indizamtshina kulento okuthiwa yi-landing gear, kumele ikhiphe amasondo ayo ukuze nxa ifike inamathele kuhle phansi, ihambe iyehlala kuhle. Ezinye indizamtshina ngiyangizwa ukuthi ziba lolo hlupho lokubana zehluleke ukukhipha i-landing gear liyana, zikhiphe amasondo. Ngiyangizwe nginanzelele ukuthi laba basendizamtshineni bayatshela abagadi, bayatshela abagibeli ukuthi hayi zwanini, si expecta kumbe sikhangelele ukuthi sibe lohlupho oluthile kuyena le indizamtshina. Elingakuyenza kathesi ukuthi omunye lomunye kathathe ibhanti lakhe alibophe liqine, ukwenzela ukuthi nxa kukhona okungenzakala hayi sikhangelele ukuthi nxa efake ibhanti loyo muntu sifuna sengasinda. Ngiyananzelela ukuthi ezindaweni eziningi lapho mhlawumbe okuwa khona izindizamtshina, abanye abantu abafaka amabhanti lawana kuyatholakala ukuthi abantu abanjalo mhlawumbe bayasinda. Yikho lami engikutshoyo namhlanje ngithi ukuthi okuphambili kukhulu, ngithi ukuthi umhlaba khathesi udlula esigabeni esinzima, khathesi umhlaba ukhangelele ukudlula phakathi kwesigaba esinzima. Ongakwenza sihlobo sami yikuthi faka ibhanti lakho, faka ibhanti lakho, ngoba okuphambili kunzima kakhulu. Ngoba nxa sithi siyakhangela, nxa sithi siyafaka lokho abathi ibinocular, sikhangele iBhayibheli, sikhangela lokho kwakhulunywa nguJesu, sikhangela phambili le sibona ukuthi phambili akulunganga sihlobo, phambili kulohlupho olukhulu. Khangela lokho kubhalwe kuMateyu, kuLuka, ngiyaxolisa, khangela lokho kubhalwe kuLuka esahlukeni ngu-12, sikhangele ivesi elika 35. Ithini iBhayibheli? iBhayibheli ithi lona khona, inkalo zenu kazihlale zibotshiwe lezibani zibhebha. Lalela sihlobo esithandekayo,
lokho esikutshelwa nguJesu namhlanje kubana inkalo zethu kazihlale zibotshiwe. Hlobo sami esithandekayo, nxa ubona sidlula phakathi kohlupho lolo sidlula phakathi kwalo, ngibe ngicela ukuthi kathesi inkalo kazihlale zibotshiwe. Uyakwazi ukuthi umuntu obopha ukalo ngumuntu okhangelele ukuthi kathesi sekudingakala ukuthi ngenze olunye ulutho oluzadinga ukuthi ngingabi lokho ngikhweza izidwaba. Sokumele mhlawumbe izandla zami ziqalise ukubana kube yizo ezisebenzayo, ngingasusi isandla bese ngiqalisa ukuthi ngicine sengikhwezana lezi dwaba. Mhlawumbe sokudingakala ukuthi kubaleke, akudingakala ukuthi isandla ngicine sengisebenzisa ukukhweza ukhalo, sokudinga ukuthi into yonke ihlale isendaweni yayo. Yikho namhlanje sihlobo engikutshoyo kuwe ukuthi ukhalo lwakho kaluhlale lubotshiwe. Khweza izidwaba, dinga indlela ongabopha ngayo. Thina sasisakhula sasibona abanye ababethi nxa bebona sokudingakala ukuthi kusetshenzwe, abanye mhlawumbe nxa babengelawo amabhandi wawubona sokukhwehlulwa ingcoza, sekubotshwa izinkalo ukuze kuqalise ukusetshenzwa, ukuze kulungiselelwe ukusetshenzwa. Hlobo sami esithandekayo, zwana engikutshela khona namhlanje, ngithi kuwe phambili kukhona okukhulu okuzayo ongazinceda ngakho. Lengingazinceda ngakho namhlanje kasikho kubana ngikhuleke ngizile ukudla, ngicela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siyacela udlulise lesi sifo. Akusikho ukuthi kumele ngikhuleke ukuthi lezi zifo zidlule. Izihlobo ezithandekayo, vele kuyeza izinto ezinjalo kumele zenzakale. Akula ngitsho oyedwa owesifazana owake wakhululeka engahelelwanga. Umhlaba yena lo kawusoze ukhululeke ungahelelwanga. Kumele izinto lezi sidlule phakathi kwazo. Zwana, ungahamba ezibhedlela uye ngaphi, uzatholana ukuthi owesifazana nxa ehelelwa kalikho ngitsho iphilisi elilodwa aliphiwayo lokumisa umhelo, ngoba umhelo yinto kumele adlule phakathi kwayo. So umkhuleko wakho lokufanele ukuthi ube ukwenza namhlanje, kumele ukuthi ubusenza lokho okungakwenza ukuthi utholakale ulungele nxa izinto zisiba zimbi. Yikho uJesu esithi yena khona inkalo zenu kazihlale zibotshiwe, lezibani zibhebha. Sihlobo sami esithandekayo, bengithanda ukuthi ukhangele ukubana isibane sakho kathesi siyabhebha yini, silumathile yini. Isibane sakho ngalesi sikhathi engikhuluma ngaso silumathile yini, siyakhanyisa yini. Nxa singakhanyisi bekudingeka kathesi ukuthi ngawe uyadinga indlela yokuthi isibane sakho sihlale sikhanyisa. Imifanekiso le ekhulunywa nguJesu. Katsho uJesu ukuthi abantu sokumele batholakale bedinga amabhanti okuyabopha amabhulukwe. Hayi, uJesu ukhuluma ngendaba yokukholwa, uJesu ukhuluma ngendaba yenhliziyo, uJesu ukhuluma ngendaba yobudlelwano bakho loNkulunkulu. Isikhathi kathesi sokubana omunye lomunye wethu aqinise ubudlelwano bakhe loNkulunkulu. Isikhathi kathesi sokubana sidinge umoya oyingcwele onguye kuphela ozasiphathisa ukubana sime ngezikhathi ezinzima. Uyabona, ngingakhangela endulo, ungakhangela ukhangele impilo kaJesu, uzabona ukuthi uJesu laye wafika esikhathini lapho ayesebona khona ukuthi kulohlupho olukhulu oluphambi kwakhe. Ungafunda iBhayibheli ulifunde kahle, uzatholana ukuthi uJesu kuMathewu 26 uzabona ukuthi uJesu waze wakhuluma kubafundi bakhe wathi inhliziyo yami isidabukile kakhulu. Wayekhangela okwakuphambi kwakhe, wayesazi uJesu ukuthi uza kunikelwa, wayesazi uJesu ukuthi uza kubethelwa. Uyamkhumbula uJesu eseGetsemane, uyambona uJesu eseGetsemane, nanguyana esiya kuwa phansi. Khangela uJesu ewisa izithukuthuku, ngitsho izithukuthuku kwangani izithukuthuku zegazi. Mkhangele uJesu eguqa ekhuleka kuBaba esithi nxa bekusenzeka Nkosi ukubana le nkomitho idlule ngingazange ngiyiphuze, akwenzeke, kodwa kungenzeki ngentando yami ngeyakho. uJesu wayekwazi ukuthi kule nkomitho thile yolaka lukaNkulunkulu okumele ayiphuze, wayekwazi ukuthi kukhona ubunzima obuphambi kwakhe. Umkhuleko wakhe kwakuyikubana nxa kungenzeka ukubana kube lenye indlela aluba ingenzeka, kodwa hayi intando yakhe. Sihlobo esithandekayo, lathi kathesi kufanele ukuthi singene phakathi komumo ofana lomumo kaJesu eseGetsemane. Uyambona uJesu eqeda ukukhuleka, uyambona ebuyele abafundini ethola abafundi belele, uyambona ephenduka esiyakhuleka, ekhuleka kathathu.
Uyakhumbula ukuthi umthandazo wakhe nxa ungawukhangela kuhle kuMateyu 26 khonapha uzabona ukuthi nxa esethandaza okwesithathu useselamandla athile aselawo uthi yena uNkulunkulu nxa bekusenzeka ukubana le inkomicho idlule ngingayiphuzanga intando yakho mayenziwe. Nxa ngimkhangele uJesu nxa esekhuleka okwesithathu sekhuleka ngesibindi uselesibindi sokubana leyo nkomicho kayiphuze. Wayesazi uJesu ukuthi leyo nkomicho yintando kaNkulunkulu yokubana umhlaba ukhululeke. Wayekwazi uJesu ukuthi ayikho enye indlela engenzakala ukuthi izono zabantu zihlawulelwe. Wayekwazi ukuthi indlela yokubana izono zabantu zihlawulelwe yayidlula kuphela esiphambanweni. Yikho uJesu wakhuleka ecela lamandla kuNkulunkulu. Nxa usukhangela ubuso bakhe khangela nxa sebebuya ukuthi bezombamba, ithi iBhayibheli nxa ubala encwadini kaJohane ithi iBhayibheli babuya bethwele izinkemba, babuya bethwele zonke izikhali zokubana bambambe. Uyakhumbula ukuthi uJesu wasukuma, bafika uJesu wasukuma wama wathi lidinga bani na? Bathi sidinga uJesu waseNazaretha. Wathi chiyanani lalaba lidinge mina. Uyakunanzelela ukubana wayelesibindi esithile esokumela lokho okukhulu ayekwazi ukuthi kuphambi kwakho. Mkhangele uJesu bemthaya bemkhafulela, mkhangele uJesu ephethe ethwele isiphambano. Amandla konke okudlula phakathi kwalokhu yikuthi uJesu amandla lawo wathola ukuthi ngemumva kokubana kwenzakale lokhu, ngoba wayelolwazi ukubana kuzayenzakala, waba lesikhathi loNkulunkulu, lesikhathi eGetsemani sokukhuleka lokudinga amandla okudlula phakathi kobunzima obabuphambi kwakhe. Sihlobo sami esithandekayo, namhlanje ngithi kuwe okungakusiza kulezi izikhathi eziphambi kwethu yikubana uguqe phansi, uqale ukulungiselela, uqale ukudinga amandla, uqale ukudinga isibindi, uqale ukulungisa ubudlelwano bakho loNkulunkulu. Kambe nxa ulalelena lintshumayelo namhlanje usulungisile yini ukuthi nxa ubunzima busiza ubumele njengoJesu? Usulungisile yini ukuthi nxa kuyisiphambano, khumbula vele la uJesu ekhuluma esesiphambanweni wathi nxa kusenzeka okunje emthini oluhlaza kuyokuba njani emthini owomileyo na? Sihlobo sami esithandekayo, kuyadingeka ukuthi wena lawe ube ngumuthi oluhlaza. Ukuze ube ngumuthi oluhlaza, ukuze wanelise ukuma njengoJesu phakathi kobunzima esibhekane labo phambi kwethu, kuzafanele ukuthi kathesi kube lethuba lokubana uzinike isikhathi sokubana ulungise ubudlelwano bakho loNkulunkulu. Uyambona uJesu eGetsemani, wayekwazi uJesu ukuthi kulobunzima obuphambi kwakhe, wayekwazi uJesu ukuthi kulezinto azadlula phakathi kwazo ezizahlupha umphefumulo wakhe. Lawe namhlanje sengikwazisile ukuthi phambi kwakho kulobunzima obuthile, sengikwazisile ukuthi phambi kwakho kulokuhlupheka okungazake kubonakale lokho umhlaba wasungulwayo, futhi okungasoze kuphinde kube khona futhi. Ongakwenza ke namhlanje yikubana qala phela ukulungiselela, qala phela kathesi ukubana lawe ungene eGetsemani, qala phela kathesi ukubana lawe ube njengoJesu, ungene eyakho iGetsemani, uqale ukukhuleka, uqale ukulungisa ubudlelwano bakho loNkulunkulu. Kambe ulesikhathi yini sokulungisa ubudlelwano bakho loNkulunkulu? Sulifundile yini iBhayibheli? Wabona ukuthi kuyini okuphambi kwakho? Namhlanje ngikwazisile ngamazwi amafitshane okubana ubekwazi ukuthi kulobunzima obukhulu phambi kwakho. Kungaba njani ukuthi namhlanje even nxa kade wena ungakaqalisi ukuzilungiselela, mhlawumbe ingcenye kade usalalela laba abanye abakutshela ukuthi hayi lokho kwenzakala namhlanje umsebenzi wabantu abagangileyo abenza lokhu lalokhu, la usucabanga ukuthi iyokwenzakala phakathi kwethu indaba yezepolitiki kuphela, usucabanga ukuthi indaba yalokhu lalokhu. Zwana ke ngikutshele, lokho kwenzakalayo indaba yokulungiselela ukuza kwenkosi yethu Jesu, indaba yezikhathi zokucina, indaba
yemihelo indaba yokuhelelwa komhlaba. Umhlaba lo esiphila kiwo ususitshela ukubana hayi bantu abami sengehlulekile, sekufikile isikhathi sokubana likhululeke, sekufikile isikhathi ukubana lami ngikhululeke. Ngilazisile izihlobo ezithandekayo ukubana ukukhululeka kwalomhlaba, zonke izinhlupho esidlula phakathi kwazo, ukukhululeka kwawo umhlaba kuyoba ikubonakala kwendodana yomuntu ngamafa ezulu. Ukukhululeka kwalomhlaba akusoze kubuye phakathi kwethu ngokubana sikhethe laba lalaba abantu ukuthi basimele ezindaweni ezithile. Akusoze kube ukuthi sidingisise phakathi kolwazi sibone ukuthi imikhuhlane ethile ilungiswe ngubani ukuze simfake ejele simthini. Singaze senze konke khona lokhu ihlobo zami ezithandekayo, singaze sisuse bonke abantu esicabangela ukuthi babe emhlabeni. Umhlaba yena lo uvele ukhona olakho okusimeleleyo okumele kulungiselele ukuthi uhelelwe ungahelelwa ubusukhululeka ngokuza kwendodana yomuntu. Sihlobo esithandekayo, lapho khona kambe uyalizwa yini namhlanje ilizwi likaNkulunkulu ukuthi lithini? Kambe uyezwa yini? Khangela sicine ngalokho kubhalwe encwadini kaDaniel. Sicine ngalokho kubhalwe encwadini kaDaniel. Uthini uDaniel? Nxa sikhangela incwadi kaDaniel isahluko ngesika 12 siqalisa kuverse 1, ithi yona khona la ngaleso sikhathi uMikayeli uzasukuma isiphathamandla esikhulu esimela abantwana babantu bakini, njalo kuza kuba khona isikhathi sokuhlupheka esingazanga sibe khona lokho kwaba lesizwe kuze kube yileso sikhathi. Kodwa ngaleso sikhathi abantu bakini bazakhululwa, wonke othola ebhaliwe ogwalweni lokuphila. Hlobo esithandekayo, zwana indaba elapha, indaba enkulu esizwayo lapha ukuthi ngaleso sikhathi sokuhlupheka engikhuluma ngaso esikhulu, kuthiwa khona uMikayeli uzasukuma isiphathamandla esikhulu esimela abantu bakaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina. Uza kusukuma noma kuyabe kukhona ukuhlupheka okukhulu. Liyasazisa iBhayibheli ukuthi uza kusukuma uMikayeli, uza kusukuma alwele labo abazatholakala bebhaliwe amagama abo encwadini yokuphila. Ngithanda ukukunika ithemba ukubana noma kukhona okukhulu okuzayo phambili, likhona ithemba. Ithemba la ngikhona ukubana namhlanje wena lami kumele ukuthi sikhangele ukuthi kambe elamibizo libhaliwe yini kuleyo ncwadi eloluhlu lwabantu abazamelwa nguMikayeli ngezinsuku zokugcina. Yilo ithemba engakunika lona kulokubana ugijime udinga ingcazelo lapha nalapha, okumele ukudingisise kakhulu, okumele ukudingisise kakhulu ukuthi kambe lilotshiwe yini elamigama encwadini yokuphila. Ngoba uMikayeli mhlana esukuma ngaleso sikhathi esibuhlungu esizayo phambili, ngaleso sikhathi esikhulu sokuhlupheka esisitshelwa ngaso esizayo phambili, nxa esukuma uMikayeli liyasazisa iBhayibheli ukubana uyakusukuma kuphela emela labo abanamagama abo alotshiweyo encwadini yokuphila. Ngiyakunxusa namhlanje mlalelo othandekayo ukubana nxa kade ungabhalisa igama lakho encwadini leye kaMikayeli, bekukuhle ukuthi namhlanje nxa ngizakhuleka, bekukuhle namhlanje ukuthi nxa sengikhuleka lawe ke uguqe phansi ke sikhuleke ndawonye. Bekukuhle ukubana uvala amehlo wakho, uphakamise inhliziyo yakho uyiphakamisele kuNkulunkulu, ukuze nxa kuyikubana igama lakho belingakabhalwa lalo libhalwe, ukuze nxa kufika lobo buhlungu obukhulu, nxa kufika lolo hlupho olukhulu, uMikayeli akumele. Mlalelo othandekayo, bekungaba njani nxa ungavala amehlo akho, lami ngivale awami ke sibe lomthandazo. Kasivale namehlo sikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu onguwadala izulu lomhlaba, njalo uNkulunkulu onguositshelileyo ngokuzayo phambili ngesiprofeti esibhaliweyo kuMathewu, siyabonga uNkulunkulu ukuthi awusoze wenze lutho ungazange ubikele izisebenzi zakho. Yikho esikwaziyo namhlanje siphakathi kwezinhlupho ezinengi, siyacela ukubana nxa bekusenzeka uNkulunkulu ukuthi usisize kokunye, sisize kulokho ongasisiza kikho Nkosi. Kodwa besikucela kakhulu Baba, sicela amandla ngegama leNkosi yethu Jesu ukubana njengoba lezi zinto ziyakwenzakala uNkulunkulu ngenxa ukubana zilotshiwe
ezilotshiwe ziyakwenzakala ngoba umhlaba kumele ukhululeke. Besicela ukuthi uNkulunkulu usinike amandla okuma uNkulunkulu, usinike amandla uNkulunkulu okuyiphuza le nkomitho ephambi kwethu. Sicela ukubana uNkulunkulu sonke esithandazayo kathesi esiguqileyo, siyacela ukuthi uzwe unanzelele ukukhuleka kwethu, besuloba amagama ethu encwadini yoluhlu lwabantu abazamelwa nguMikhayeli ngezinsuku zokugcina ngegama lenkosi yethu uJesu wasifela esiphambanweni saseCalvary. Ngiyakhuleka, amen.